Russian President Vladamir Putin in Friday ni khutsun Ukraine to high level ake honanai ding anopdan to kiba pi Chinese lamkai Xi Zinping anga na phongdai na hi chi thu hi Xi Zinping team na dung zoya Putin in anopdan sei chu Russian lamkai lin ho kihoudinga solding a phat sei na hi Russia dinga tulutya kinep nalin ta omsun chu longgel le son dan kiba pi Chinese si ahin Hinla phone a ke holai honin Ukraine mihim million chum chen na Kiev kopi Russia sepetian anakap lai to hikinin hi Самолет опять. Ебать, видели? This video caption appears to show a tank going out of its way to crush Ukraine President Zelensky in Russia President Putin hinga toukhom kihoutoh ding nga ngen khota nei lai ta jang ani hi Ukraine gam sungpum pi dia khopi lai dunga ki kap to na chin ha lai ta hin Ukraine sepetian theitop so na hin bulu Russian sepetian muntina atingun alang to gela sepeile mi hamathi jat he the nai pu hi na phasot pi Russia lama pangjing China in champi sa le tebla Ukraine le Russia chamna thu pasei khom honne dingin pan halapani nahi Xi Zinping na sena direct a minapat lo wangin US toina in alangto gila thilpoding gela cool wall lai longput lelha a hiding dolta security concern ho gel khoding sule European security zone betto ake ho to a sei khom dingin a phai ni tin hi ai sur sin tu chunga galbo lo hi agam sung ven na dinga Ukrainian himle thal le han asipai ho ki surrender han nipi ima kilo ponte demilitarisation to Denazification atipin hi apomdan alang tai nahi President Putin in a China phatsot United States le NATO in Russian security concern gel khopon kihoutoh ding adei pu nahi sule anaki kihona agreement hodon lovin NATO in aban banin military hapan mono solama ahin tol nai jimu ne hi ati nahi squaring up for a conflict they claim the other is provoking. Ichi kihou lai ta wahi Kiev kopi pam gostoner lian nanga mona Russian airborne army ho anleng lu tawin muntina khuna Ukraine capital Kiev ki sut man zau se an khat no hi tai Ukraine mihim sanga sim galzamin agam sungo na dala panta gi nahi Hinla checkpoint ni zanam khana adia Malta box le mon phachompia pasal kum somlegi na per somgo moso do povin Ukraine government in order an so sabangin gal khap dingin an hado povin hi ekiti Poland gam sunga hi Ukraine mi million khatwal cheng sawi tholonin galza mohi Poland te na ha vai honagi hi ichi galza mohi khubial Romania Slovakia Hungary Bulgaria adang tampin gi thopina lam chom chomin pi nahi Russian into sunga Ukraine sunga gala pol khumna agam som somakon demnale longoi lona phono to hanin United States in athaben Russian bank len pin ni Star bank le VTB bank sunga sanction na phone khomin ki job banna bot tani nahi
HBN nya kuna hi Russia tian technology atamzo acho ala so no hi sule HBN to kimana Russian mi ho sazo sinzong atho kha dingo hi kitai Russian energy zain Gazprom le company somani sin Western gamona to na ke veina nei thailoading defense le aeronautic technology se yong restrict bola hitai sule chi galbol na lampang ki thu pizo si sunga jong na to ding agong dalayu nahi EU in zong hal le khona thai chana Russia sunga sanction ki bol ding hitai tin EU commissioner Ursula von der Leyen chuna sei nahi masang Russia sunga sanction ding US in anopdan le EU gam tampi na pomji law hin Hinla THUSOH hi 70% real Russian banking market company so le anang dango hi kilung to ta target dingo hitai Hinla amon Russia hi Swift network ti vanoya benghon transaction secure transaction of all now network akon pampe dinga theory ai thai lo be khat so hi Hinla EU gam ho dinga hasata khat so mitin kiman sana energy lampang hi atam zo Russia ti akona mo he ki jing amon jong Russia akona gimna sata so amo thoki dingo hi Tuchung in India in Russia chunga vote against satok ding akon akikang hinin actually Russia dona ni mabol po nahi aji chu galman chale tildang dang kiwa kimat na hilovin aji sa komisa nam sunga Russia in India panpina veto ko live val veto na borahi itsu India in ahet kiwa hi Japan government in Russian themo achana chunga vanoi jinna sata ngai chajing semiconductor export dosi khapi tani Taiwan in zong Russia thimo chan to lonin Russia ti chalo dan hi na sata avanoi ki vai hom ki to dan dinga ti zanum ta thre na hi ati to lonin itabang sanction na pon khom dinam ti sadwa asai thinai pol lehi Australian Prime Minister Morrison in Russia chunga ni vai channa Russian mithanaita somilangale financial institution li chule adang tampi chunga sanction pon khom le asset fit sabor pi ta nahi alangkana kum som milani sungwai ahin hop na sunga Russia mi pitian ing ta le lungmon pita adana ala koyo Russia President Vladamir Putin achi sa ni khwa jinglam nidan gu vela su pingai ta adana akoyo Ukraine sunga galbol dinga apon do chu Russia mi pi tam pi dinga koi ki pa go na malop ta sangin lungjin na ni khwa na hi chu ki ta nahi muntina gal dei lo le aphat chom na omlo nan ki philna an chil hana bana manoi gam kam pin gal dei lo wa ki philna muntina apong sing ne hi Hinla Vladimir Putin hi ching thai ta mi hi dan chu achi sa kum tam pi sunga chu ama do ding le phulu thai ding ho chu ban nei cha an isu thinga na to hi hin chi pi hin dai ta gam dam ti ta lo gam sung lang jinga jong kai ha ho chu hi ta lo ting hi tai Tu anukapina UNSC Draft Resolution gamsom langala gamsom lekhanin adaisa na vote appearing khonodomon India China le UAE in khodopna anei povin abstain hin Russia in veto for mangsain adating nahi ichi resolution chu US le Albania gamin asut khomlo nahin Russia in Ukraine bulo hi dan kalahi gang theipina supeti Ukraine gama ko na long tol doloi di wahi ti hi US Ambassador to UN Linda Thomas Greenfield in Russia ni si UN tulo nahi aveto thai mama hi Hinla gam hi sa no chunga hin veto thai punate Ukraine mi pite chunga veto thai punati tin na sei nahi